cik di amalan Pak Bu malomoy pigaw de to nga to naganggu jibela tanya baca deni deka bacaan iya kotomelo matin nigi baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah itu sama dengan pahala haji dan umrah satu kali. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh padai apalanna narekoto lansus sibawa ali malabina nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya jawadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan dan kita hormati bersama Lena atau Melebita Bapak Camat Kira beserta seluruh unsur muspika yang sempat hadir. Yang kita muliakan, kita hormati Bapak Lurah Balere beserta seluruh pejabat kelurahan yang sempat hadir. Alina Buruta, Ustaz Hasanuddin Aja, nanti beliau yang baca doa. Para alim, para ulama, ibu-ibu majelis taklim dan seluruh hadirin wal hadirat, terkhusus jajaran pengurus Masjid An-Nawawi dan seluruh yang mewakafkan hartanya untuk pembangunan masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan menjadi asbab untuk mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinina tamat-tamat napang Allah Subhanahu wa taala yang kehadir. Laupat teruban ni pembahasaku. Sebenarnya begini. Ia peristiwana merajae nabita riolode na panipalalang ko Allah Ta'ala sebelum beliau diperjalankan itu Nabi dibelah dadanya laipue arona nabita iala jantunna dimasukkan laipatamai okosidi onrong dalam satu wadah ya kudi makadaki katong kemudian air samsam diambilkan untuk diangka makada ipacingi tapi ya kok kita saupu ya gurui tidak karena hatinya Nabi itu tidak kotor jadi ya kok makadaki ipacingi dena tepat bahkan ya kok tareka makadami tania jantunna tanya atinna nabita melo ipacingi tapi ue samsam melo itari baraka sehingga yalengi kesempatan gesai jantunna nabita. Jadi si balikanna jadi dena baraka ue samsam dena mancaji pak bura air samsam dena pa asori ue samsam kuyinungi seandainya dia tidak pernah menyentuh kalbunya Rasulullah. Iya. Jadi ya roe samsam ia ampai mancaji pak bura nasabak purai siges saatinna nabita. Ia koninung ite we samsam itu bisa kenyang. Dena pada we biasa itu. Dena koninung ite we maso magai nasabak purai siges sa sibawa jantunna nabita. Padamui Hajar Aswad Pak Bu. Ia tu Hajar Aswad batu pole surugah. Ia pamulanna mapute dia nama bolong.
Tapi nasabat dena pa aja sigis atau rongke bawi berubah mencaji mabolong. Makanya disebut Hajar Aswad, batu hitam. Ia ro batu pole surugah. Bikene denang kana bawi nabita Hajar Aswad wattuna matawapa na degaga jamaah haji, de toga jamaah umrah bawi Hajar Aswad sampai hari ini. Jadi ia ro Hajar Aswad mulia. Bukan karena dia batu dari surga, tapi karena purai na bau ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi upasangi nigi bau Hajar Aswad. Ia tu sandrawe-rawe pada nareko na bau limanna puang Allah Ta'ala. Nasabak sitongan na tu Hajar Aswad pasel limanna puang Allah Ta'ala okolino. Itu. Jadi itu nak kena tahu pandita, sebenarnya orang yang mencium Hajar Aswad itu adalah mencium tangan Allah secara lahirianya. Makiro akad tanah sitonganna, tapi itu bukan tangan Allah. Tapi itu adalah ibaratnya. Makiro. Jadi ya ro ampai, ya tom itu ampai melo kilau suruga na sama angkai nabi ta ko suruga. Iya kini oki naraka nabi ta na dega to melo suruga. Oko matoki naraka melo. Nasaba nabita minon roi nasabari na tumelo lokor. Ia naro ampai Hajar Aswad mulia, kemudian air Samsam bisa menjadi mulia, bahkan masigi pa. Dena sambarat tanah non roi tema bangun masigi. Nasaba narampil na si de risala makada, dena mungkin tetto si di masigi risi de onron, nareko dena pura tatti wedio na nabita ko tu. Apa ia tu nabi tariolode na panaliso lori pamasena pong Allah Ta'ala mapasang. Maka dia kopole mate-mate kubaja sanga dia. Yang kau gunakan untuk memandikan aku kata Nabi adalah airnya sumur Gars. Jadi angka bujung ngoko Madinah. Asanna ia rubujunge sumur Gars. Ia na rowena pura na dongi langsung nabita. Nasabari na pasangan maka dia komate ka uwena iya bujungnya mu pakai dio ka tanya air Samsam. Jadi air sumur Gars. Makanya kong ka jamaah maloli sulo umrah ya ko takko oko ki Madinah tasempat ka ngiwettu lo masyar oko sumur Gars. Talay uwena tabawe rewa. Namo si botolo aku amakko amitala. Kaya betul ni pakai. Yanang kanana cianan repangaja naganggu jing ya mana rota pinungang aja nata dongi tapi nunga bawan bahkan ang kataupan rita makada ya kowe sumur Gars ni nutawenang kajingo ko takalena na de nasu jin itu akan hangus. Iya. Iya kong keluarga tak li sulori pamasena puang Allah Ta'ala ni barakana. Tala yaro air sumur Gas tapasigaru wediona. Na ipake diowang. Utamanya ko ipake untuk diopat tutuk. Katu biasa diopat tutuk kutumak diotomat itu. Maka daki dia diusulapa apa. Jadi ibolo ketuwe pacapurang. Ya ala ni seroka ngibolo pulukki ajena lo kuluna tapi igiling isambeko. Jadi ibolo pulukku ajena dibaca gufrana kaya Allahu wa ilaikal masir. Napai patitila abio supaya mondreasi atauna ni seroka siwe napai baca gufrana kaya Rahman wa ilaikal masir napai patitila atau napai ele siwe ni baca gufrana kaya Rahim wa ilaikal masir napai ibolo relakana ni baca gufrana kaya Rabbana wa ilaikal masir ya nariyasa dio sulapa apa dio patutu tapala manamo di nah Deni apa lah? Maponco makui cara mapala kaya rogu pranaka pada mui wa ilaikal masir pada matoi gupranaka mana mocap pamulanna wa ilaikal masir mana mocap pana ya banna roti ngerak gufranaka ya Allahu gufranaka ya Rahman gufranaka ya Rahim gufranaka ya Rabbana. Jadi ya mana roti ngerak Allahur Rahmanur Rahim Rabbana. Itu ya bamane rota tambah mondri na gufranaka ya Allahu wa ilaikal masir.
Kan begitu. Ia nariasa dia sulapa apa, ia matoto nasa te dia hakiki. Ia matoko maka dia patutu. Tapi tahu mati niya, tanya tahu tu. Ia ko tahu tu mandi 9 asanna. Dia asera, ia ko tahu tu tahu mati dia sulapa apa. Ia ko tahu tu dia asera, ia miko jumai. Na to pura nama jenne dia sunnak Jumat to mak jenne suku to mala na we. Napai baca ya Allahu ya Allahu ya Allahu napai waru pakai ingat tanya timu napa itahan napa sa ini bolo ulue napai yalasi we ni baca ya Rahman ya Rahman ya Rahman napai waru pakai hidung kemudian disiram sebelah kanan napai bolo dia ya Rahim sebelah kiri diulang 3 kali makanya ya sengi mandi 9 apa telu ukul dua telu kanan telu kiri napa ya lepat tutup la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah la haula wala quwata illa billah katelu napa waru pakai ingat napa bolo kuata kalewe sambil membaca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah la haula wala quwata illa billah aga gunana dena kannai guna-guna tahu ko itu napake yang kedua degaga wija-wijan na barani bali-bali. Ya kong kabija-bija madari bali-bali tomaton na suri tomaton na diu makotu pak dia barani bali. Itu yang disebut para wali mandi karamah. Ya kong ka guru sekolah nang kanana cia mangkalinga pangaja ko sekolah ngi sur mamal kang ini mandi 9. Dia barani to nana pololo na guru ko itu na pak. Itu. Jadi dek tu na sembarang itu ya sange mandi 9. Pak itu mandinya para wali. Saya itu mulai dari semester 2 kuliah itu sudah mendapatkan ilmu itu tentang mandi 9. Iya. May kagunana tapi ya benar rupa dangi aja na talamanang. Tapi jumami ni pakai jumami. Selain hari Jumat tidak dipakai. Jadi ya miko to dio sunnak Jumat pura ki dio sunnak Jumat pura ni majenne suku ipake niar tapi tania timu ipake mak beru ingat maka dia to pandrita pa hakiki ia mitu dia nang kena bele ia to mitu dia nulet tamai lasa ina ronasa to pandrita ia rompai na pake iya jadi tapi itu mandi kemudian ia rona bitta pasato pak sitongan na maka dia kotomelo mas sampajang apa tu mei pacingi an-nadafa at-tuhuru at-taskiyah az-zakah apa ya ko makadai an-nadafa paci carepa ya tu najisi ya ko makadai at-tuhuru berarti hakiki ya ko makadai at-taskiyah berarti ati ya ko makadai az-zakah berarti waramparang. Hati-hati kau tome masampajang ya na tu nami katau masampajang maka sumpah papinak dina cia je husuk sia si sambung mai galasan na tu ma pura pi mak jene nami metu aku pura pi kata berek nang kemana mu ba o kiro tar gonci motor ko na kai pelek no ko mako tu kin rimon ro masalah si tongan na nomor sidi upasame mangi ia kodena khusyuk tahu ko mak jennei aja tatajangi aleta khusyuk dalam sholat. Itu kuncinya. Ia nadena makanja peringerata ko mak jenneki denulle makanja peringerata dalam sempajang. Namo pek ko bateta pakali to rilese tapi ia nama kanja mau peringerata ri waktu mak jenne tak napangarui sempajang. Karena wudu itu adalah pakaiannya sholat. Ya nak jenne nama nak maceco pangai nak kesesai nak sadi pada perpulungan nak deh pajaiwi. Iya. Kemudian maka dak kauna kai apai pacing itu irona jenne at-tuhuru. Iya ko pakaiannya tapakan jaki. Maka dah nabi tu ia nang katau meli pakaian waju gi sulara gi lipa gi sali sapa gi nigi kita meli pakaian 10 dirham nalyengi na asera dirham uang hal dihalala tapi si di dirham diharam na pakai ya tu nak wajujue pure nalyeng ngarona nali na pakai mas sampajang maka dia nabi tadeni tarima sampajang
Denah kada nabita denah sah, maka deni terima. Jadi ya rupa kengi, kegana yasa pole haram dun rupa. Angka yasa haram ligai riha, angka sa haram li zatiha. Ia ko ligai riha prosesna, ia ko li zatiha bendanya. Ia ko waju-waju dena mungki harap bendana to. Kecuali bangsa nai balulak bawi. Ia tu ampai hati-hati ki tu dompet pak ko to masampajan atau mak dompet, kakak tu dompet oli. Pe ko ni koli bawi. Pangere mak ko to. Lebih makanjak me tu pangere masempoe daripada tu pangere oli aja kam mana oli bawi mangka ni. Ipari kanton ni dompet oli bawi na naki buat balulak bawi na naki buat dompet peko ni. Maka ni kira-kira. Perlu ki hati-hati. Itu. Jadi mesti matika ki. Ia ko masa patu kak dia to kagak tahu masa patu masa pajang. Itu. Ia miro. Angkat to cik di masalah. Parfum. Nasabaya ro parfumnya kebanyakan pakai alkohol. Nah ya alkoholnya dua rupa tuh. Angka alkohol buah, angka alkohol dari babi. Lemak babi. Nah ya ro alkohol buah masoli. Nah sabak 5 kilo buah, alkoholnya bisa hanya 1 liter. Yang tu ampai masoli. Tapi meta mak bau masaru bau nah. Kalau campur isi parfumnya. Tapi ya alkohol babi, mega-ega. Ya nasi liter lemak dengan daging babi itu bisa sampai 3 liter alkoholnya. Nanya tu ampai masempo-sempo. Mahaga ni ko ni parfungen alkohol bawi na layas semperokan apa tolo mas sampaja Muhammad Rasulullah. Mahaga ni kira-kira. Iya ampai mat perlu ki matika. Labiran ni tu kapa parfum ngara masempo-sempo di. Ketua aga je sana ya tu parfunge maka ega ko tu nabalu tema balik-balik. Itu di makun raya perlu ki matika. Malaikat subuh makai ka merek na malaikat subuh strawberry makai ka ini mani bawang tapi itu makun raya sitongan na denawat di mawangi bauna ko masui denawat ding jadi minyak wanginya wanita itu tidak berbau dena bau na mau tahu untuk alenami ya korone we dena marigaga mawangi angka hadde sa rampe makada na makun raya na mawangi na ko masui nangka na arone mi mawi bauna padai dosana ko bersinay si baway arone be hadde sa ro ini mani bapahangi robo iya mi kokui bolata si bawa ki lakai tai di mani bawang namo meki dioi parpunge jajito iya miko masuki natoro agamanya. Makanya minyak wanginya wanita itu nampak tapi tidak berbau. Gincung pita tapi dia nak bau. Cila pita tapi dia nak bau. Perhiasannya juga wanita itu tersembunyi. Kalung. Angka ketau mak rantai saliwang rantena. Saliwang jilbab dan apa nala rantai saliwang. Kailalang itu. Iya toman ya tahu malasa toman ya tu makoko namun di saliwa mana rantai tahu malasam ya wasangnya tu itu Dito kakak ko iya foto ilalatoy ito anting-anting ilalatoy ide metodo na pita makalicu bumanang karena perhiasan untuk dirinya. Namoje ti di arone be koto me macori na bitta macicing tak gili tu cicina na bitta makoy. Mon rilalangi paramatanna supaya deni tay tawe. Maka dia to mata tariolo alemu mu pacicing aja na tawe. Iya. Ku paramata cici lagi gilin ni pangololalan ni. Aja na ngolo saliwang iya na to nakadai ko na mitay deni tay tawe. Iya, ko sunnahnya itu menghadap ke dalam para mata.
Yo pemako kole jiji mana mau lu saliwong. Allah. Iya. Tapi dia tuh kagak. Tapi itulah kalau kesunahannya. Angkat pandita maka yang penting bukan untuk dibangga-banggakan. Nah, iya. Tapi ya kotomatika pengelola nih. Itu tapi ulama kita kan berbeda pendapat. Ini meninonroi. Kemudian pacingati maka di atas kia. Oh ya mega tola sana. Maginah kana nabitta la yakhillu lil muslimin an yahjur ahahu fawqa salasalayalin. Dena tama golongan salla kong katau dena sewa ada pada nasalla nali bagi telu ngasoy. Aja jolo tamate bu jolo. Makuye. Saya sekarang Pak bukan menyalahkan, bukan juga melarang, tapi saya ingin mengajak kepada orang yang berbolak-balik pergi umrah, kurangi umrah, ndak usah berbolak-balik. Ya kuat di maka ada cica si tahu, cica nana si tahu, mamada ini ya tuh. Aja nama kada kedua kata lu menre umrah si tahu. Kemudian ia ridi melo elo mangumrah. Aja tajok kana rekong katau tewa si salah. Lauki jolo mewe siap dampangan apa joka. Apa ia ko lauki nata si salah nata joka na sakarang ina bitta degaga. Lau di macan itu lima kada labbaik Allahumma labbaik. Na kada puang Allah Ta'ala la labbaik kalak degaga muli kolok. Maga ni kira-kira. Jadi yana tu ampai paci gimana ngijolo bakorok nata angke ko boleh pura ya sari sate capu sate na dena rewa panena angkasan nata deni parewa banyak dan itu tidak disadari. Mapatika kaya nanyamanan na tu petangi ati na dena me makanja sampajan. Ia mana na tu petanya tina dena me makanja sikiri. Ia mana na tu petanya tina dena melo makanja apa pena dingi. Apalagi bolata ia na tu na kampara nabita lata ja'al buyutakum makabira. Aja mu pancajiki buruk longi bolamu monroi mi bawa monro matinro kotu. Nawiru buyutakum bikiratil Quran was salat, peterangi bolamu dengan bacaan Al-Quran dengan salat. Makanya Bapak Ibu sekalian, sininna sampaja perlu bawel masigi Tapi sininna sampaja sunnah agang kuliah nginak ko bolata tajama. Nasaba iya ro boleh melo ini seri baraka. Iya masigi kama baraka ni. Nasaba ona wedio na nabita kita tihe. Apa itu nabi tawatun na idio lari menrek mana mi wedio na dia na nota na iya na iboloran nabi tamacan na ya rowe lari menrek lari langi na bosi pamulamma ni waktu purana mate na purani lemma nabi ta na curi ya rowe bosi teti na makai kenro teti wedio na nabi ta pasti bangun masigi ko toto musalla. Yan na to nakada tao man kapandite tu basi tu masigi tu makoto kan ni masigi ko masigi tu macawe. Iya. Tapi makanya guru tak kalisiden reng almarhum. Muasa biji komega masigi makanja tepat na teh. Malam mamnya tu. Demia tu nule malalang ngelau mak bereja mampai bangun masigi macawe. Guru tak kalisiden ro. Jadi penting sampai kangi maka dak perlu ki matika. Iya. Iya robolata. Ia tu ampai, ia koto tama boleh usahakan ini liseri baraka, aga palisa baraka na boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya wabarakatuh barakatuh rahmat dan barakah. Napai baca age sambungan ni. Angkat tu ayat na pong Allah Taala. Kupure baca assalamualaikum aga sambungan nah. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ayat tu fa iza dahaltum buyutakum fasallimu alaihi. Tungka angkamu tamari bolamu berselengi alimu.
Kena tu ampai ko tama boleh tu mak beres selang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napai sambung assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ibere selangi malaikat pamasewi engkau kilala boleh. Supaya matenangi mondroi bi bolata. Napai baca kulu Allahu. Kahat desa maka Nabi ta baca kulu Allahu supaya dena kasia si teku tu mondroi ku boleh. Komeki malomo dalek tak dia nama rek jipole dalek baca kulu Allah angka maka dak kacicang ka maka dak katelu tapi aja mau tatat tongok ko pintu kulu Allah kalau sok pulang maka dai matu bali bola ta bui lampi padonna bali bola dia minta mar de tamamuki ta baca sambil masuk ke kamar masuk ke mana iya magi wakada liseri barakak bola tak nasaba iya boleh makoko mamulai masalah apa kamara ipasi boleh si bawa WC na iya WC onron na sisa setan kamakiro agi baca ko tama WC Allahumma inni a'udzubika minal khubasi wal habais iya jingarone si baji makunrai yonroi min law alin rungang na iya ko tak buka pintun na WC na si tembus kamera berarti namu iya tu kamera tadi hukumi juga WC dalam kaitannya maga dikira-kira iya na tu ampai mega rupan nalasa ica matin romatan na ko kamera siap pangewangewangan na si bakal keluarga na cede-cede ang kasih susah na si onrongi setan na apa idi matop patamay kamera onro setannya Jere. Magani kira-kira. Tapi dito gago ko di. Maiga. Iya. Naon may gare? De je tu gaga la salette na recola selette de gaga. Iya mina lette la sai nasa nabita ko jip palette. De na mungkin lette la sai ko alena lette. Jinnya mi palete, makanya penyakit menular itu karena jin yang memindahkan. Iya na tu alasan na tau matot tariolo, na natengi pintun na pala etama boleh, pintun na boleh, siba pintun na kamara denawat disilempu sisang. Magai apa iya rojinge kong kapole batai terutama boleh terutama kamara iya na tu na teru bawa lasa. Makomiro yang penaten yang kada pasisen lai ya ko kui pintu lalang etama bolamu ya ko mutaro pintu na boleh na papalit tece de pintu kamar aja nasi lempu supaya aja nasi terukong kalasa pole ayan na to na kada pala satu te ko sila si tembuat tu batu mana ngilaw monri kamakiro itu ang kaga kanja na bu ya kong katau madem pak dena kan naik apa siles seremoy itu makiro jadi ulama kita dari dulu itu sudah mengajarkan itu makoko adena makanya upasangi ya kong ka WC o kuilala kamarata ta masuki tatutu takibuarangi palacak pole saliwang ya kotama kita tutup masuki tatutu jangan dibiarkan terbuka. Iya rupa sangangi untuk mengantisipasi itu. Kemudian aja bota bongkar ai. Rewak kamasik ya mak dutu bola. Iya. Tapi aku makan jamu idota kali nama digaga. Makanya itu 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah tabaca hero. Tabaca iya mi ko makala mega apa ya tu jinge mak dupa dia na mana na temu lebet tu ya tu aya ko baca angka tau makala ya na baca dia na ganggu jing ya ku ya na baca dia na ganggu mak dupa tapi usap pasapa yo ko kita waktu tanat-tanati ko tau panrite angka ci di amalan Pak Bu malomo ipigau de to ngatu na ganggu jibela tanya baca Dini deka bacaan. Ia kotomelo matinro. Na komadar mi tau ki naganggu jing. Lai patama bawang ia pak jallo ko kadanga. Niak garisikam. Na payoki okui posi yoki.
asanna alena pangulutta Khalifah Umar. Tayoki Umar bin Al-Khattab. Dia naganggu jingnya tu latu ele. Tu baraka. Tapi aja tu ki bahasa Indonesia yoki ara. Aja tu ki Umar aja. Dia nak kono. Yoki ara. Jadi Umar bin Al-Khattab dia tongat tu. Dia nak ganggu ke. Nasaba iya kota ya ro asam paja sunat witri ke. Apa iya ko mawitri mo kita law matinro pasti dia nak ganggu ki jing. Iya to tu jaminan nah. Iya nang ka taw mawitri na law matinro de to tu nak tulu-tulu maja. Pasti itu. Nasaba pura nak janji ngameti po ang Allah Taala. Loko mana Nabi ta maka pedangnya umamu Muhammad ya naja mau ya witri pasti ya jaga ini. Makanya satu-satunya sholat itu disebut kekasih Allah itu cuma sholat witir. Makanya naja lalu tak salah witri pak. Ya kau sampai jas sunat liangnya dia tajam witri mau aja tak salah ini. Iya. Awitri memang ni tak pura nama sampai jas sunat is sapatan rakang awitri ni. Iya witri ke. Langsung ini tajam itu dia makan. Me abu kak moto mata haju ustaz, dia nama rigaga. Iya kau moto ki masa pejata haju atahaju ki tapi aja tak do boleh witrita. Sebab makanya nabi ta la witrani illa fil lail. Dia nawat dinga kedua tema witri si wani. Maka wasa patutu witri. Cocok ni maka memang nabi ta akhirkan witirmu tapi tanya sininna sampajangnya pacapuran. Agai pale sampaja perluemi. Makanya kau pura ki mas sampaja mengaribi aja tak witri apa angka mau paisah. Makanya maka dai akhirkan betuangan na pura pu mas sampajangis sama witri. Yo pui diipahami maka da akhirkan sinin na sampajangin na tutuk mana nih. Denah koa. Makanya Abu Hurairah ya na pura mas sampaja sunah isya langsung mawitri talun rakang. Maka dia Nabi tak napodangi aja lalu nade mau witir Abu Hurairah namo menisi rakang walau rakaatan kata Nabi. Jadi katu witir isi rakang biasa ki witir isi rakang. Biasa. Ya ku witir itu kesen rakang biasa na kurang malang. Telu. Telun rakang di langsung telu atau 21. 2 rakang jolo napa matahaya napa purang beresalah maka lesi male sidi. Oh iya. Aga niatnya roduan rakang. Aga niatnya roduan rakang Bu. Usalli sunnat al-witir. Rakaat ini. Mapa diulu tu malaikat. Tisamoga betul kan lah. Usalli sunnat al-witir. Wakatai mas sampai sunnat ganjil. Rakaat ini 2 rakang. Maka dia malaikat dia nak ganjil ko 2. Nama kare. Maka dasiki salasa na pura ni mak beresalang. Peko ni malasa ulu. Makanya usolli sunnatal minal witri rakaataini lillahi ta'ala. Wakatai masam paja sunnah bagian na witri 2 rakang. Iya paromatu si rakangnya napaki maka da usolli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Tapahan nih? Mapat diulu nih. Yo pukul langsung italu kas salah sarakatin langsung to. Iya miko 21 minal witri. Angka to pakai soful witir. Ini mana kayak kita pakai. Atau tapahan ya? Ya jajalalo takkan usolli sunnatal witir rakaat ini. Maka itu malaikat. Imagine kamu asak ganjil na 2 tuh. Salah-salahnya iya tepakan jaki. Makanya itu kau makan dia imangnya mapakat dia itu 2 rakangnya witri aja tak ada usolli sunnatal witir akadaki usolli sunnatal soful witir rakaat ini. Iya paromatu ane baru makadaki usolli
sunnatul witir rakaatan lillahi taala. Ia kode tisangi mak basara akan bani wakatai mas sampaja sunnah bagian na witiri edun raka karena puang Allah taala. Ia ruci dia matu wakatai mas sampaja sunnah witiri si raka karena puang Allah taala. Ya kode mau patisang ipaponcoki edun raka jolok puang Allahu akbar. Ya kode makalah ada di kunru kode mau patisang ya. Kemudian ini kan itu kuncinya tadi kalau kita mau terhindarkan dari gangguan-gangguan. Rewa kape mau. Melo ni si jam 10 menit 5 menit. Jolok-jolok. Deto je umep pajaiwi. Makie. Jadi aro nabita ipu arona pura yaro kenro ibawa. Balo kenro dari Masjidil Haram dibawa ke Madinah. Jadi itu nabita pole Makkah ke Masjidil Haram ibawe lo ke Madinah. Napa isuro mas sampaja don rakango ke Madinah. Pure mak beresalan nabita giling itanai Jibril. He Jibril, onrong agai. Magi nang kakoka mas sampaja. Agana sa malaikat Jibril, Muhammad, matu oko kolete. Ia kampu monroi matu lete. Ya kedi maka da koko matu malaikat da purang. Pura yaro kadai malaikat Jibril to mataru na Muhammad. Mataru inabita kinro ibawa. Lai bawe lau bukit Tursina. Ibawe lau bukit Tursina Gunung Sinai. Isuroi nabita mas sampajang. Mas sampajang inabita duan raka pura mak beresalang giling itanai malaikat Jibril kadai Jibril. Onrong aga ye magi was sampajang okoy. Aga nasa malaikat Jibril. Oko ni Nabi Musa sifat bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala. Setelah itu maka dia malaikat Jibril itu terus si Muhammad ibawai ipaliwangi Masjidil Aqsa. Dia nak Masjidil Aqsa ipaliwangi sebelah salatan Masjidil Aqsa. Naliwangi Masjidil Aqsa Palestina itu. Angka onrong okro yasab baital lahmi. Ukiro ibawa nabita ni suruh mas sampajang. Selesai mas sampajang nabita don rakam. Pure mak beresalam makutane onrong age Jibril. Maka dia malaikat Jibril di sini nala Isa bin Maryam dilahirkan. Onronna Nabi Isa janji. Pura maniaro napai parewa loko Masjidil Aqsa. Okui Masjidil Aqsa mancaji imangi nabita. 20 panabi dan rasul mancaji makmum okui monrina nabita pimping. Itu isyarat bahwa nabita adalah nabi imamnya para nabi dan rasul. Tapi sininna makmunna tau mate. Maga kira-kira kung kaiman na tau mate mana makmunna. De nonro. Iya. Nabi Isa bawa de. Jadi ro nabita makanya tuh Pak Isra dan Mi'raj kak dua je. Ya kok maka de Isra perjalanan malam. Yang diisrakan itu termasuk Nabi Musa. Tanya Nabi terbawa yang Isra. Ya toh si Mi'raj termasuk Nabi Isa. Jadi itu Nabi Isa langsung ya kalau ke langit kedua. Lai pendre ko lagi demi nak terus lo langit ketujuh. Jadi Mi'raj matu itu Nabi Isa. Ko lagi kedua itaro. Nah, selesai mas sampajan nabita pakutana mubba. Aga je pelo nala nabita waktu nama meraja nama sampajami menaje tak najokai. Ya. Mas sampajang nyoko Bukit Tursina, mas sampajang nyoko Masjidil Aqsa, nalina lalo rumah cajimangi. Jadi angka memen na sampajang napa mameraja nabita. Jadi aja tak salah paham maka boleh menimam meraja nabi tanpa kesempaja denak ko nama kadahru wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Nabi Zakaria mas sampaja ngokilalan na mihrabna. Nabi Isa waktu naitanai aga kata muhadir maka dia nautu suka puang Allah Ta'ala untuk memerintahkan zakat dan sholat. Angka memang na sampaja. Nabi Musa mas sampaja waktu na pusok ko negeri Madian. Jadi ya sampajangnya ternyata kasih baru. Angka memang na palo mameraja nabita. Jadi aga pe lo nala nabita. Makuye. Wasak makkadai aya
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ir kuncinya. Agar rampe ya linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi ya runabita melo ipitang arajak kuasan na po ng Allah Ta'ala. Juga. Nabita okwi Masjidil Aqsa, iya natunang kabatu melo macho to na cekengi nabita. Pas na cekengi nabita waktu na mi'raj, tanya Isra na mi'raj na. Menre inabita macho to batu la yampar isuro lepang aja macho iko. Iya letu iya sowe ya robatu de na terlet na tuyo kota naik tal menre toy tak gatung sampai hari ini. Menre inabita ko langit pertama mak beresalam yan tara ko malaikat Jibril roman tara mak beresalam ibu kara pintu langi ni gamonrongi Nabi Adam. Jadi ya tu pangonron na langi pamulangnya Nabi Adam. Magi na Nabi Adam dupayu nabita. Nama kamu kan Nabi lengi. Yaro Nabi Adam pak tahu pole suruga ya dempara lokolino. Jadi iya lengi kesempatan si runtuk nabita ni burai nyawana. Pasengi iya kong kabupati nan caji cama lalu ki mitai. Iya. Arek gacama nan caji staf loki siarai. Tetap sambung silaturahmi nasabak tahu masara tu atinna. Maka tu iya kepala dinas mancaji guru biasa loko silaturahmi gembirakan dia. Ia naruh Nabi Adam nasabak pole suruga onrak keminamatan renya dempara lokolino ketemulah dengan Rasulullah untuk menggembirakan hatinya. Yo pokok camak manca ibu pati aja mulo talo mitai. Iya, naminre mo atuh. Iya, tau pura sogi na bangkaro aja lalu taputus silaturahmi. Liwat tu sarana papena dinna. Yo pokok tau pura bangkaro nama decing aja mo talo mitai. Iya, maku itu agama memerintahkan ketika orang jatuh maka dekati dia. Ya natu nak kada tau pandrite, iya ko tau maki. Buat atas salamu nasihati aja nama kasarak batemun nasihati nasabak dua itu lasa muaki buarang. Ina tu ampai to pandrite kong kapaboto lo makutana na capu-capu mika dade ya tu kong katoni pamasena tu pola ngala taala insyaallah menggembirakan hatinya. Kalau mega je dosaku de toba ko pamasena po ngala taala matandre kata iyo po makane mega je dosaku hai malender ko matu tu saja meman ni cik di lagi mu pigau lagi jemmu ko apalagi nama ketika udah nah iya maka itu aja gembirakan dia. Iya. Kemudian menre inabita ke langit kedua. Nah salai Nabi Adam. Menre ke langit kedua. Ini ke pengonron langit kedua. Nabi Isa si bawa Nabi Yahya. Iya teh dua pak makaliliang. Apa iya Nabi Isa jadi digambok na. Iya to si Nabi Yahya. Pa aja ni macare pabaine na Nabi Zakaria. Nalahir kamu pi Nabi Yahya. Jadi angka anak jadi tahu pula terima kunrai dia nama cara apa? Ya dua makaliliangnya teh dua itu agak kaliliangin Nabi Isa angka indok dari gambok na. Angka kalau okolino digagalain na jaji angka alati. Ya tu alati dia tu gagalain na tapi jaji anak. Makhluk itu ada. Nabi Isa itu lahir tanpa bapak. Ia to si Nabi Yahya. Pa aja ni macare paindo na kan anak Nabi Zakaria. Kang itu Nabi Zakaria na sabak manangin alai Maryam anurena anak-anak makundre anak darah
aserata ngumuru nanalay. Natilaw bolana, nakibuar ngi kamera bili. Yaro kamera de gajan delana, pintu to kami bawah. Jadi ya nasu Nabi Zakaria na goncing. Nah dia nama kata ni goncing na. Munri Maryam ilala. Dia betul ni pala ba masuk. Ia minibuka yaro pintu kuna patamangyan re. Makoro batina Nabi Zakaria piara nak darah. Alena makata ni goncing. Yo pui di piara nak darah ya ling goncing motor. Tepat jokan. Itu. Iya. Jadi tapi aneh. Angka makaleleng. Tegere. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab. Tungkat na tamana Nabi Zakaria kurilala ngonro masampajanna Maryam mihrab naro wajada indah rizqan. Tuliang kaanren re naruntuk. Na anehnya makanan musim panas di musim dingin. Pada di makan datangnya waktu durian nang kadurian. Makanya aku tuh ya anna laki haza. Makutanya Nabi Zakaria ku Maryam. Anna laki haza. Pulikin roy. Agar jawaban Maryam. Huwa min indillah. Ia tu gagalan 10 kupong Allah Ta'ala. Ia nanapaki guru tak Abdur Rahman ambodale. Ia nang kasantrin na melo rewa. O kumiyawanang kangulon na nakapesa. Dui itu nangka. Nasabaang kami matoon rosipat dua-dua pong Allah Ta'ala nakibwa. Itu yang disebut dengan mihrab. Ia di jara yakibwa. Ia ku masagina-gina mu bola. Tanya musalla. Pak ku musalla yon rima berjama. Ia ku mihrab. Uqila kamara layalisaka. Namo kemi. Napa ya lesuk jadang makan jala dah tu kain kapan pun riawa napa ya piki suk jadaya sekna ia roma tu ko pole mate-mate ta baja sanga dia tali ya kain kafan ta sure ta posanga memang kona ta maka dia ko mate ka angka tu ko mihrab ku pawalun ia roma la mubukurang ia ko ia tu bukurang ita ko mate de na buru watak kalena denan raitanat itu barakat. Jadi ia na tu ampai tau pandrite na taro ko tu ia na tu de na kedo laitan rak ni matu ya tu ia to na tu dasarna ia tu ampai sujadan na imangi dua lapisan pertama biasa amblak lapisan kedua sajadah na sabab ia ro mihrab na Maryam 2 anak tangga itu kuncinya makanya ia rukan makutan anak laki haza maka dia min dinillah de na menalah kalana masa iko anak darah-darah ko tania ko nabi mana ka jale kuan re langsung pule di Allah Taala maka kan lepak kuli-kuling ro kalau pule kendro iya na tapi to lima kada toje nanya je maka tani goncin na dia na tak buka ko tania na dia gawat dinolat patamai maka ana ragu-ragu matoy agar makada ni Maryam waktu nama kada huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Ia kopong Allah Ta'ala melom malingi dalle atanna dena melalui proses. Tak kajanna Nabi Zakaria. We iya pe tasale. U yakini pokku mapun nai dalle tapi dewi yakini na lenga. Na podangi Maryam suko ko tu salah ya tu roge meka lo ko tu masam pajang maka dia onron ya makanja tanne ya nana makanja pak dongan ne onron nah suko ko tu hunalika da'a Zakaria rabbah maka masuklah Nabi Zakaria di situ di dalamnya berdoa wa huwa qaimun yusalli fil mihrab matangangi tatto masam pajang ukilalan mihrabna nailau do Rabbi habli min ladunka surriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Aga jawabanna pun Allah Ta'ala. Panadat sul malaikatu wa qaimun yusalli fil mihrab annallaha yubassyiruka bi Yahya. Langsung. Makanya tahu pandrita itu biasa tembus pak doangan nasaba okui mihrab nama sempajang. Angka onro deni onroi ko dia tu masempajang. Deni onroi mak bicara lino. Deni onroi tudang. Onroi mi masikiri. Onroi tapakoro. Onroi mangaji. Onroi masempajang. Iyo pui di onrot ta masempajang makanya aku bandrina kadere kata ko larsa dia gulukase ko selugar lalu ko mondrina lamari dega ga onrosi onroi sifat dua po Allah Taala maka dega ga campur. Padahal WC we onronge jamba maka soli ibangun. Tak 20 juta yonroi buat cerepa tapi dega ga onroi sifat dua-dua pong Allah Ta'ala kutomelo mangolo. Itulah pentingnya dikatakan mihrab Bapak Ibu sekalian.
Itu kena capun. Itu kuncinya Bapak. Jadi makanya tu kokui bola tanang ka kamar rata ko masagena-gena moy silom itu ki buru kalau poki buru ko ako ro silom itu di meto misuk jadang di meto ni onri mak bere jama magi gorut ta ki Haji Maimun Subair wattunna men re Makkah nalaca ikamara pribadin nasabak de nawad dengan kata utama ko. Tapi ada kesaksian Kapolda itu agana Kapolres melo imali darambeng untuk kegiatan 17 na degagadi na denagana maka de gurut ta Haji Maimun tama ko kamara mita ko kuya wana sujadanna nala itu kurang lebih 100 juta maka da dipuleken ro ya maka da dalle mu ya tuh ya matotu napaake gurut ta Haji Abdul Rahman ambo dalle angka santri na melo rewa na degana tampara maka da tama ko nak ko kamara mita ya wana sujadanna angkang kanguluk bicu non ripatada ngutu na guru toko masikiri ina iya na patame liman na nana yang kadui na runtuk. Dari mana itu? Huwa min indillah. Ayat rampai ternyata desa. Iya na toga je nana itu iya na poder nang kana runtuk rewa tapan podasi bana nasan kayak di tatawa ta perlu ko guru tenalegi. Lo to pamilau maka dasi tam no mita. Jadi itu tahu pandrita kenro ina sila kaliman nawat dengan kaduina kenro boleh huwa min indillah nasaba innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab ya ko dalle de na melalui proses ko atanna po ngenonro itu kuncinya dia itu nama gampang Pak ulama itu aja tak kada inule tuyul na pake setan tania ayat memator rampe Iyo pwede la yakini maka dia rupo ng Allah Ta'ala maturo idale tapi dia to yaki maka da nalengi ko yilawi. To lima kadami tadi magajerodok ko atau de. Maraja mata-matay. Iyo po to pandrita de. Na yakini maka dale na mapunay dale kenro onrong tatta yang kakole na maling. Selesai. Ite kare. Yan na to nakala to pandrita akare sumoko. De to titan gare pameng ebe. Pada lo mameng si gande motor. Pada mak dempak mengo ko matiro situ danga cik ditu 5 beso cik ditu litaka janna. Ini liang ni dale Pak. Jadi aja tamalada maka da dale ku de. Pada lihat tu lihat dale. Makanya kong kagage jaman atau madecek-deceng. Iya na tu na tapan nanungang namo aga na jama bali bola aja na tacho. Iya kapo tu tau mak balu apa ngintay mak balu apa mana. Si di kampung mak balu apang dia na tarala di na pada mana letak dalik na tahu pada liang apa mawale itai mapatato wale mana pura tama serak ni tama de aya pakan jaki ya ko mak jai ki nang kadalik tama sempo dalik tak aja tatutu ro jairangnya nasaba hukum itu mata air rezeki namanya maka dia tahu pandrita iya ko mak balu beppa mu madeceng gang ka mak balu oto namo mak balu oto ko aja mu papisoy mak balu bepe nasaba iya tu itu na dalle mo ya kumututu iya tu bangkar ko matu capan iya na tu namega tau tak salah nasaba nasalaiwi jama-jama dalle pak bukana pada mo ko to mapajala dinamo nan re ko bae na panno bae tatutu ita pattu bawan ya pak penno ni capu matu iya tu apa tatutu wa itu na ya na padalian letak dalik na tahu Pak angkat tahu mak balu lada minen rek maka apa ada balu tidak na ya itu kuncinya makanya itu sebenarnya harus kita pahami kaidahnya kemudian aja no palatui iya ro nabita menre ilayase nasalai Nabi Isa Nabi Yahya menre liase siruntu Nabi Yusuf dega ga nabi paling jago mator keuangan bendahara kecuali Nabi Yusuf iya sekna Nabi Yusuf angka Nabi Idris iya na nabi makalasi dega ga nabi kalasya ngi malaikat kecuali Nabi Idris apa na kalasya to nga apa na punangi malakul maut kaya malakul maut mapat di garo ko tomate nasa wuli wapat dina nasa meka coba-coba rasaiwi maga pat dina ko tomate nasa ngilaw paramisi kung pongalatal ko na palabi pongalatal lo wudu nyawam nan lawi ya letongang na udu nyawana narasaka pat dina
Nah podang malakul maut asal liwat. Tahu ngapak dina, makanya sejarah itu yang menceritakan sakitnya sakarat itu Nabi Idris. Kada pada nareko anu tua lele ulina. Sama dengan ditusuk sekian pedang. Itu Nabi Idris itu. Ini tu podangnya Nabi tak maku apat dina. Senna mate nasang mepti kak garek lau naraka, meka mi tero naraka maka tasa pacalang ko naraka roh. Lawi mi te cinampak mi cele nasai pade kak. Oh, maka rejing ko maka susah. Ti kalau suruga, meka mi te suruga toh. Tami suruga, menyaman nasading. Na pudangi malaikat nasang aja na wasu ya ko na. Ite na pudangi malaikat nasang ko na nya aja na wasu makanya mengukuy. Maka dia malaikat dia na wading nasa ide pudangi po nge ko na ya monroy. Maka dia malaikat dia na wadi tamatay ko dia na pule neraka nasa wasa pule ni si bawo na cele ko ro. Ko na iya. Makanya nabi yang di surga itu Nabi Idris. Aga keistimewaan na tulitarima pak dongan na perilawan na Nabi Idris. Makuye. Iya ro Nabi Idris degaga pada nabi batena ko maringerang itambus itu. Betu mematolori puangi. Sirnya itu terbuka. Makanya watunay pak boting o kuambo na boting paru. Malam pertama si dape ni bayinena ro. Pure si dape bayinena na soro takajan na aga nasang. Ay malakda mo piliwa nyaman na ko si maringerang nga lori po nga lata ala niya ko si dape ka bayineku. Nasalay bayinena. Yasa iwala zikrullahu akbar. Ina yasa inyaman na ko masikiri ka niya ko si dape ka bayineku. Buti paru ang kaga kira-kira ko buti paru mo lepawir. Itu yan na ro. Iyan na ro kaistimewaan. Mataru imenre ang kay Nabi Harun. Iyan na Harun pendamping na Nabi Musa. Tahu jagola dak malobi. Pada kidi maka juru bicara. Iyan Nabi Harun dan juga ahli menulis. Kemudian menre isi tingkak langit ke-6 siruntuk Nabi Musa. Nabi Musa na tu macigau. Apa dia coba tak itu Nabi Musa ni tena sani gaji ya mataru-taru bawah. Kade ya narona kada oh ya nabi Muhammad. Iya na tu libere salangi. Mataru menre siruntuk Nabi Ibrahim di langit ke-7. Jadi itu Nabi Ibrahim oke langit ke-7 monro. Dari langit ke-7 lepangi malaikat. Merasa bak Jibril itu dia nule mataru Yana tunah kada nabita maka dia Jibril Muhammad gangka ma iya dia na ulle mataru hancuru ka ko mataru ka maka dia nabita Jibril aja lalu na dia musibah wanga agang kuliah ngang inawat di musibah wanga letuk ko siruntuk po Allah taala pada di maka dia melo siruntuk presiden nagang kami bandara Jakarta nangka tanga maka dia mitau nak tu ya ateruno iko de naga nabita maka dia nama si pamule jitu salai maka na tulis si bawa si bawa ki aja musalaya. Maka dia malaikat Jibril dia ulai. Nasi dimipanni na malaikat Jibril na papirang akataluratu 50 na ceneri lino. Na taluratu 50 panina na tupuangan na dia nulis salay onron. Yan na tunah kadako kita marasanje anta nurun fauka nurin. Engkau Muhammad cahaya di atas cahaya nasabak Jibril cahaya iko cahaya to tapi ia sekna Jibril monroy. Makanya disebut itu anta nurun fauka nurin. Jadi menrek Nabi tadi itu kasih bawang. Jadi itu sampai jangi terima dia itu gak kasih bawang. Makanya komeki sifat bicara langsung si bapuangnya sampai aja terpakai ternyata baca Quran. Sifat bicara langsung iya pokok pak doang malaikat yang menicata. Yang pai ko macan ringi lakai tabu aja lalu tilau dong asam pajang. Apa yang malaikat kami sih mina sini malapor. Aku macan ringi ko salasay minlaw don po macan ringi kasi lakai ko aja na mina catak mi malaikat dia pernah lapor oi. Arabasi macata sih mesa mak bayi na dia panilapor. Kamakiro. Makanan katu tau milaw daw tuli baru-baruba masam paja subi milay sepeda masam paja loro milay motor masam paja ngasar men re pangka namo malaikat malah saluto nasa na dia pa jadi lapor barubas itu makiro makanya komeki terima dota aja terubay iya na rumah teru maga kong kana tamakada mak belikan ka sepeda si minggu mito 5 kada mak belikan ka sepeda pasti taliang tapi akong kana mak belikan ka sepeda sana reweng mak belikan ka mobil-mobil es krim mitaliang ina mako
Makko mati itu atanna po Allah Ta'ala ko mangilaw. Yan ito nakal Imam Ghazali. Ijabu dua arba'ina yauman mania. Ya kumiko itarima domo patapulos sona aja murubay. At dalari turro ko riolo na po Allah Ta'ala. Yo pwede baru-baru irunto tayo masa pedalistri. Macina to ka kasi masa pedalistri. Sa nalato narunto tayo mga motor baru. Pole to ka kasi motor baru. Baka naman ka na silalo na dito na makadako sa pedalistri. Hindi aja na baruba. Pananungan. Iya. Kemudian ia natu agana sanabita siulongi po Allah Ta'ala. Ukwi ala mustawa. Tanya sidratil muntaha ala mustawa yasena. Arasa manir yasena agana sanabita. Makadai nabita ko po Allah Ta'ala. Siulongi langsung di alamul a'la yang tinggi. Agana sanabita. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Nabala ipo ang Allah Ta'ala papebali. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka dia nabita. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Makanya yaitu tahayya dialog na nabita si Bapa ng Allah Ta'ala. Yaitu ampai dia nawak di pasisumpung. Kapag tu baca tahiyatul barakatuh salam syahadu la ilaha illallah. Awi aga mana lalu ko. Iya. Dito kako. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah lepang. Karena itu kalamur Rasul. Agana sa pong Allah Ta'ala kurang nabita. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi nilawi nabita. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Saya temukan di dalam kitab nigi baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah itu sama dengan pahala haji dan umrah satu kali. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Padai apalanna narekotosiolo langsung sibawa ale malabina nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Padai apalan na ko angkay isya raymana sinin na walin na po ang Allah Ta'ala. Iya na to na rekomatahaya itawe na baca syahada ay ape jepul langsung na. Ashhadu alla ilaha illallah. Iya na to na kada dua. Aja mo berasalangi nabita ko din na hadir. Aja mu baca assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin rekode utama. Aja ni seliwan na monroy. Pahadir inabita na pemunri muacio assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Napa mu baca asyhadu alla ilaha illallah singkeru memang. Napa makadako asyhadu anna muhammadar rasulullah. Puang Allah Ta'ala si banabita dina sarang. Talui atamatapak na dina laisa poleri dua sibaw. Ia natunah kada nabita, ia matutunah kada aiu ata ripungi ia atamatapak na umma ka poleri Nabi Muhammad. Ia matutunah sa sikiri pamulang. Tapi aja ni bahas mana lokor mabelala itu. Iya. Kemudian ia narona tarima sampajang siaga 50. No inabita nasabak 50 yalengi riwayat maka dah nilau memati je nabita nasabak ni tai sini na sampajan na malaikat nabi maka jamat nilau mana yale 50 no isirun tu Nabi Ibrahim maka dami agamu polia Muhammad maka nabi ta sampajan siaga 50 agana sa Nabi Ibrahim assalanga okum makmu Muhammad kuna jamat iya kuna balimui sallaku Muhammad sitang ngapakasiwe kung katawana matu syafaat pahala. Ia natunangka kama sallaita ala Ibrahim. Itu. Iya tuh. Nasaba Ibrahim, Nabi Ibrahim nilawi. Maka da sitang ngakin ri pakasian Nabi Ibrahim. Oki pat jewe. Dega tahu Nabi masjidak kecawege pasidakan Nabi Ibrahim. Apa na podangi po Allah Ta'ala maka dalinga kesempatan panremana di sini na umakmu mapatamu mapabule pamulangin letu mate pacapurangnya mana me panre. Maka diberilah kesempatan dengan menggenggam 2 genggam kapur. Kapur pole suruga, ya kue 5 tahun nak demperan no itasi
Oke lima abiona nak demparloki putanangnya. Makanya tu Pak JW angka kota si angka ko putanangnya. Itu pasidakana Nabi Ibrahim itu yana tu ampai komelo ki madisi dising Pak. Dia tu palasang andre ki Pak je sebelum mandre. Andre to ki Pak je kotopuram mandre. Dia nak kena itu keracunan makanan. Nah pernikahan jana tu kau mandre ki Pak je sebelum mandre dia gagal laki-laki lama syahwat itu. Iya, kau caki nak kena lama syahwat andre ki Pak je cek dek napa mandre. Andre to ki Pak je kotopuram mandre napa minum. Makanya tu sekitar 10 menit purana mandre ki napa ki minum. Itu kanjana Pak Jewi. Napa ni maca tu tahu makanan Nabi Ibrahim nilau dong ngame matoi. Noi Nabi napi Pak Guru tu Muhammad podangi umatmu natan-natan ko suruga. Yana tu nang kasikin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nabi tambai bila haula wala quwata illa billah. Maka tanan-tanan na suruga itu Muhammad. Ya kona tanang yang ke aju ku suruga ratu tu merindam daunnya dan akan didapatkan nanti umatmu. Iya tu sikiri baca itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. No yoko Nabi Musa langit ke-6 makutan Nabi Musa agam pula Muhammad sempaja siaga 50 nasa jolo-jolo mega itu. Kanjana Nabi Musa baik. Apa kene tanya Nabi Musa sore Nabi tamalolisu na iya 50 ijame tanya imang ngiya panawa-nawa pak bangi. De panatuda na may rewak bang. Nak 50 ro. Itu yang ke Nabi Musa pada megala itu Muhammad. Sila ada umat endre ko milai kurang. Menre Nabi ta milai kurangi 5. Bayangkan kita cica menre 5 cica menre kasirai menre. Nama terakhir maka Nabi Musa. Siapa Nabi Muhammad maka Nabi ta 5 mani Musa. Nah saya de endre ko milawi. Mana-mana Nabi ta. Na cica ngak menre kurangi 5. Na 5 mani. Iya na menre ka capui ai de na cocok iya de na pakai Nabi tae Musa masiri nak matana nak aku pong Allah taala teti wae matana Nabi Musa aga na pau na patok ko mulun na ni tay Nabi ta napa makada ya Rasulullah Ahmad ruhullah Muhammad habibullah. Iya na tu ibaca na rekod tudang ipakatok ba ko mimbara ko jumai layak katani aroy napa ibaca yaitu Ahmad ruhullah Muhammad habibullah. Itu kalamnya Nabi Musa. Aga nasang Ahmad ruhullah ukui nurmu Muhammad wita cahayana puang Allah Ta'ala. Nasabaya Nabi Musa dia nang kanite rupana puang Allah Ta'ala sifat bicara mi. Tuli nilawi melomita na digala lenna. Tapi Nabi ta nasabak malolisu si runtu puang Allah Ta'ala. Pantulan nurnya Allah ada pada nurnya Rasulullah. Ia naruna nikmati Nabi Musa sampai nasuruh Nabi tamalolisu. Pada kong kapangamen nama kanja elona tuli suruh makelo materu. Pada kong kanana ce suruh mak de tuli elingi hadiah tace de nak de nasaba poji ko monroi makoti itu Nabi Musa sampai nasuruh Nabi tamalolisu. Melo mimitai cahayana pong Allah Ta'ala kurupan Nabi ta. Napa makada Muhammad Habibullah tahu na puji to ngaku po Allah Taala di ale parenta dia aga maparotes dia aga milay kurang iko ba milay kurang ipakurang ato ngaku Muhammad iko to tahu na puji po Allah Taala itulah keistimewaan kita. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.